Myanmar News Lorkhom Tukindar Sarile Chan Vevel Khan Yangun Thakia ta police pahnih chu silaya ka an nia pakhat chu akonga ka fu ani vandoi thak takin a thilo Nimin Khan Chin State min data ui chau hole CDF anin kap na sa a ui chau lam hian ral thuam lian tak tak an man ba ka helicopter le chemical bomb an manga tin manpower za somnga velin mun thuma tangin an bei ani hein dona hian ui chau lam mi somnga chuang an thia liam na tak tuar an omnual bok CDF lam pathumin ram ta nun an chana mi som in hliam an tuar ani khit thit media tun lai chu arakan rakhin rama Rohingya hau chan chin hian min tuam na sa hle maya mania NUG press conference a po khan international media te beng verberle zonan zo tamber zinga mi ani sang ni som pako a ICJ kota do ong san su chi ngei avading kha ania a ol zonga sai mai chuan arakan rama Rohingya hau kha tat mado hian tha chimi vek atuma chu wangin ICJ a Myanmar sarkar kha ding ani khamia bultum tu berchu min ong lai hi ani ma se ko ta khan do ong san su chi khan tat mado kha ahum ta thlat mai ani hei wang hian ong san su chi po choi moina don tam tak Nobel Peace Prize theng an lak let sak ani kha eng wange ong san su chi khan tat mado kha ahum hum lo se khati hun khan min ong lai hi an khai lum dai tong chu ma se ong san su chi khan ahum tlata ahum na chan chu ram chunga thu nei tu te zong zong ilung rual taka inrem adu wang kha ania ma se a hlo cham zia chu hei tu na atakin kan tong mek ani hi tuna hian NUG hian Rohingya case na sa takina bei meka international media le mi pui tam tak chuan an malak na hi international sarkar hne na tang attention an nei du wang an tia ma se NUG chuan ani lo thu an soi ve bok ni zandar sari khan union minister Ministry of Human Rights u ong miami na chu emrata na interviewa emrata hi private journalist ni in wanted ania tuna hian Germana refugee in a ommek ani engwange tuna taka Rohingya case boipui chiam nge inni tuna Spring Revolution hlotlin nan hian engtiang chi a poimo nge ani a chan na tuna kan thar tho thut anilowa sangka zakwa somruk panhi atang to a thil thleng kha kan bo zui mai ani sarkar le tat madolama malak na chak tok lo wanga hun rei tak an da chu tuna sarkar thar hian thei top chua chinfel atuma atira hiu mortiat lekha chinfel lok lova kan da renga wangin tuna chuan kutum tiat alo ni ta ani zo na pahni na he KC chinfel thei tak tak in ringem ANP Arakan National Party la chuan thilman mo thak ani lo an lo ti ve bok nen enge ingai dan a chan na ke chuan du ain kan tlai ka ti ma zoka mi tu po ang khat vek an nia zalen na kan nei vek chu zalen na chu mitin ta ania wanga beitur kania keima chau nilovin mi pui zong zong le Arakan rama mi poi mo zong zong te pon min thop tlat se kan chin fel thelo na chan tura omlo zo na pathum na tuna in malak dan zong zong hi ong san su chi aron chu huna apom iringem a chana do ong san su chi hian mi a criticize donin an thu soyangai thama support thina keini pokan malak dan hi min zo ngei karinga chuti huna chuan kan chang thei ngei don boka ani hun le tun hun hi larei lo hle ma se thil om dan condition hi a in thlauna sa ema chu condition chu a hriat huna chuan apom lo na chan tura omlo ole khati zong kha poimo zual ka ti te ania tin mania NUG press conference a po khan Human Rights Minister hian Myanmar ram chunga piang Rohingya zong zong chu ID an siam sak tur thu asoya sarkar na poimo lam hi chanvo an pek don le don lo chu ala soi theilo thu asoi bok ani thubel he Rohingya case apoimo zia khethiam lo kanom takin tuna hian international media le politician zong zong ngai ven berania he case an ching fel theiani chuan international sarkar hiat puina hi NUG hian adon pha ngei rin ani
international sarkar hiat pui ani chuan tranpui na le ral thuam lak lua olsam em to dona ma se an ma ni anuji chuan tuna rohingya case be pui an thak chiam hi international attention an nei du wanga ti an ni lo thu an soi ve bok ani June ni sari Northern Sun State update Norwa village Kutkai township bul main konga KIA MNDAA sipai thok dun le thu nei na chel mek tu Burma sipai te chu nimin jingdar som matang tlaidar ni PM thleng khan anin kap na sa hle ani KIA MNDAA sipain ama a munma an lak sak to na mun chu Burma sipai lam hian thapui nen ron lu chilin anin kap zui ngal ani he in ka na hian Burma sipai lam hi som thum an thi ani KIA MNDAA sipai lam hi thi le hliam anom lo ti an tar lang ral thuam an lak sak nual bok nimina be pui thak tu te hi KIA le MNDAA sipai group ni tang dun te an ni nimin khan chin ram min kina chin CDF ten kol pui thiam phunggi mong panhian ka phlum tia MRTV thu puan chu dot muhlum ni in sa khua le sa khua in kara in do na chuak se tin Burma sual sipai ruam han na ni thianga an puan mong panhi te hi resel thatakin andam ti hriat ani sual sipai ho hian tunma an tektik thing lituk an man fo mai sa khua na in kara dot thu len tira nam in kara in do na thleng se an du ber ma se mi pui an bum phing to ani chin khopa khat pitar chu anei zong zinga poimo nia hriat nen Myanmar sipai hlawin mun himlam nia hriat na lam apan top angai poimo zinga hian silai anun na ta na poimo kengtel ani he pik hian Myanmar ram din mun rap thak zia atilang chiang ome United Nations si khoya nge anom le Myanmar mi pui te hian ngai sakan phu lowem ni Myanmar film star lar tak min mo ku na pa uzin uina chu voin chhun hian insane zela tanga aron chua thu hriat ani hi Myanmar film star lar tak le hlotling berzinga mi ni in April ni som pangat lai khan dan pui zanga panga e manga man ani aron chua chan ero hriat alani lo khit thit media June ninga tanga ni ruk khan Sun State kut khaya ui chau ho le MNDAA te anin dawa sipai lam pakua an thi ba ka ral thuam then khat an thu sak nual bok sipai sarkar hne na tang sum fai le chak khaya lak du lo awangin do ong San Suu Kyi in ukil te hne na tranpui na deal house arrest a mek state councillor do ong San Suu Kyi chuan an hne na mi pakua te nen an poi mo le chak khai le na tur sum an nei to lo thu voina ni pi do a an kot na asoi sipai sarkar chuan tul poi mo le dam doi vel an lo boi pui tur thu soi ma se dong San Suu Kyi chuan a du lova a thei chuan ama ukil te hne na tanga don a du thu a soi ani ukil do min so I chuan thei to pa pui an tum thu a soi ve bok ani daira wadi Burmese edition in be na makatling sipai za somni thi sipai chung kwa in lung rual lo ruk na lan chua zel kara sipai chung ko in kara in thendar na lo lang chuak zel bokang CDM an zom zelang chu aina sajok voin jun ni saria kaya state sipai council artillery lai pui sipai tele air force sipai te in haipal awangin anin ka pa sipai za som ni velan thi hetianga ma ni lam tangte in haipal hi in do na huna thil thleng pal thei ania ma se Burma sipai sual te hi chu anin haiton mol reng hi alom rualin thil makatling ani kan pathian nuain rol chiang hle mai loin hai zel ro se June ni sari sang ni som ni pakhat yangun khopui not okalapa thingpui dor kota ding bike som ni chuang chu tukin jingdar som pakhat le minute som ni khan police hawina chan le wangeng ma soi ran lovin an he chu sak top ani a then chu silai nen an tina bike chabi an dila enga tinge ti in an zota kan man ti tong kam chawin an changa an lak sak top ani police lamron ken motora alen vek lowa wangin police ho ngei chuan bike motora leng lo chu an khal ngalani pik hi ong brother thingpui dor kota an man mek ho an lo click ani khatizong khani le phot mairo se har san na le mang an na te tok thin mai la pathian hi a tha ani